Ibi tiange ketemu mantan tunangan tiang nepidan. Rasa hingga paling sing karoan. Buka HP mas silent sing memunyi. Nanging nu ada getaran. Apa setuju? Misi nu ada getaran, misi ada mantan. HP silent tuh bergetar ya kayak memunyi kalau Sing CLBK nih. CLBK, apa CLBK? Nye aja CLBK aja. Nanya nawang bersemi kembali. Ajak nye bersemi kembali ajak nye. Ajak mantan, kengken aja. Mantan engke masuk. Oh gendingannya busan nih. Oh. Astaga ge, tuh nak gendingan nih ge gendingan. Menuling samar-samar gendingan nih, mau judul lah. Pokoknya yang sabi judul aja. Pokoknya lirai pening lah gending nih ge. Aku kan cuma menggending. Lagu-lagu lirai pening itu nak real dari kehidupan nyata biasanya aja. Tapi aja nak kita menggending ge. Sing man ketemu. Pindah sih aja ketemu mantan. Kagetnya nan berdebar cuma menggending nih tuh. Peragat nangis nyu. Kalau ngingetin jadi kalau kundangan aja Ci. Kundangan sih nya kayak. Tuh si timpalnya aja tuh kan buin sih yang nganten Ci. Oh, beli wayan tuh. Bisa aja jani caranya kayak. Jani kundangannya. Oh sajan. Namun yang manis manu. Mungkin itu yang kaya cara malunan. Oh, mau mana aja manus pasti mau kelo kamu payas. Enggak neknya nane. Bado aja bikin nak lo tuh nak banding ngebur aja. Mau payas nak lo tuh. Pokoknya aja tuh mau payas nyusekan aja. Stres peragat, mau kayak kontennya peragat gitu. Pokoknya banding ngebur kayak tenang kayak. Ini telah nyoh nih jadi konten seperagat payasan kayak. Oh biasa tuh udah jadi tiang malunan kaya aja nges mau malunannya. Nah tenang kayak ini apa sekali peragat. Tapi itu mah kalau cek tiang nak enggalnya nane. Aduh unduknya enggal kayak. Oh biasa nak lu. Jadi tiang malunan malu cek. Nah mau makanya kayak. Nak lu nak temen-temen tua kan. Mau payas mau kelo. Lah katinya nih pasti konten suwut. Muka HP mas silent sing memunyi. Nangis. Tapi ge. Penamu tuh juga mau payas kayak wajib manik ngempur pokoknya. Saya dulu enggal kayak ini telah nyuh nih maru asal kayak payas. Apa gue nak lo konten macam alis-alis masang sanggul ban nak genap saja gaya-gaya saja nak lo jadi tuh mau payas nak muklo gati bu biasa jangan tiang tuh. Nah tenang ge pokoknya ge sudah payas tuh aja sebut masih mau payas bah bani ngepur lanjut. Nah Aja berkimpun. Wih. Wih, ada juga kene. Kan subuh si koren aja yang nak enggal jangan bikin aja konten masih sud. Nado nak lewat itu bilang nak jeget. Tapi main cepet jeget. Ada ceritanya. Oh, Ji, jadi nak bawa praktis kati jadi Ji tuh masang sanggul. Udah pokoknya jadi cewek tuh jadi bos yang perlu ribet Ji. Ada nih praktis nih kayak. Ada nih praktis. Apa orang praktis tuh? Nih sanggul jeget pokoknya Ji. Dijung sanggul nih kayak dijung nih sanggul nih. Di itu Ji di Wadon Bali. Wadon Bali. Lengkap aduh Ji. Wadon Bali kan yang artis tuh kayak. Ji. Itu ternyata luar biasa Ji, bagus mantap pokoknya tuh. Sing misi ribet Ji. Bu ala-ala salon tuh. Ih, cocok nih dia. Emang kayak cara yang video orang Bali juga. Nak begampang ganti jadi Ji, bisa terima di rumah tinggal beli gen, bisa lewat Shopee jadi Ji. Shopee ada di TikTok masih. Ada di IG, ajak di Facebook masih ada Ji. Udah pesan online kayak gitu. Bu terima di rumah tapi jadi kan pasti mahal ge Wadon Bali nih ge. Ji, jadi yo beli malan bebede dengan kualitas yang bagus daripada murah tapi hasil murahan. Saja nih malah bebede nih gitu tapi hasil mani yang rusak kayak cara rusak. Dadi kemoje servis pokoknya itu nak bu gampang ganti Ji. Bagus pokoknya. Jadi servis itu gitu. Servis. Men begitu nyanyi mani gak ngorang nyemir tuh buat kayak caranya. Iya, itu ben keunggulannya Ji. Dengan segala jenis rambut, warna rambut, semirane kengkenan, poleng ada Ji. Wong saja berarti tidak ketinggalan zaman bukan ini gitu. Kekinian pokoknya. Usah dadi benahin. Dadi benahin. Mantap saja. Itu gampang dijadi Ji. Bu praktis. Sing perlu ribet nganggon sing kewah nganggon.
sangat mudah Ji, tinggal nyeklaan, satset ragat coba. Tinggal satset nih gitu. Sepragat kok nih Cik tuh. Biasa nak kali telah aja nyuh nih asal-asal konen peragat apa ya? Goreng sana enggal yang Ji jani. Pantes sih yang artis gitu juga ternyata memang produknya bagus nih karena kualitas. Aja karena nih nganggon tuh bulu jegek pantes dia ngena ternyata. Men yang kengkem jani nih Ji. Boy, jangan ya gak. Nah, lu masih mending mantan. Kan bener ge. Masa aja ukuran jegek gini kare. Aboy, saja gini. Aja mandi mau kita nih. Kan jadi mekeluan aja jadi kan. Nah, ini aja cacat mesti Nah, jadi kan. Oh, anak gitu, Bu.